Hello, tu ni hichi tu anangai za, hichi video anave aso pi ule now. Na bon sao sunga pakai minin ki pa thu kain sei kiden he. Tu ni jan ge ya video ho anave zinga. Ai lawai le comment so hin bol ai lawai le feedback hin pising ho so se chunga avel velin pakai minin. Christ and the family min ki pa thu kain se jin he. Tu ni kwa hi phacham sa Ipijeh tu kum kipala January ha so 40 days ni som li sung Ipijeh an ngola kisune ma ki gimbola patin koma kataw ham ipin inspire ai bol ham ti topic mang chai pha chom chai ni ki hom ni khom ki diu kanomin he adi in hi ji topic hi ken zong sei do dinga e peham ke ma ki chapo sa na le kilet sa na le ki bo te sa na dinga ka sei do hilovin mi nu izat ham khara dinga kitil kho na hi thei ding ham ti ngai to na zia hi ka hin share bo hen he adi in 2024 kum chun ke le kaloi pa zo hilai ka no han bible college sa hen a care group kiti in sapang ho izat ham khat hi ke ni adinga family aboy na zo se aboy pi ding in AP honin he hitila achun nu pakhat amani zong hi bible zila hongan ahi in ni khat so amani testimony sharing perin kaloi pa to ka ki holim pi na ba hen hitia school sa pangpain ama testimony asay chun patienin milhilong chut ay na holim pin he hitini ko chun hiti sa pangpain asay hiti golang hiti mi pain asay na achun kehi kanya peham ka golhana pa sa zunom sanom ne mi kisa tawaita kanule ka pa jong ka vozi kanule ka pa ka sugen the dan chu seding ba hi kapa in kanuin tau pizia ka pizia ahiwa nga chu zan jong le ka hong vai dia ko na kha ba ko ka pe hong hita ba nga chu nu le pa sugen the ai to ka naman hi ahin la kanuin khat ve hi ke kisem phatina din ke yading mongin ni som li le zan som li sung an ngolin taona amangin he hijilai chun ken jong kanu chu kan nui sa in ha tawin taw tong igi taw jong le chun la ki kisem phadi pon din zula ki don da di pon din phat mola ki ngadi pon din katin kanu ko ma ka sejen he atin he ahila anu in an ngola taona aman jing lai jin ni som li ahung hin ding kon lang hin patienin kidang teen hichi school chapang pa hi chapang pa so ahin ko tan hem chubanga kisa chavai pa chubanga zunom sanom ne anu le pa su gen thei pa so apum changin ahung pha ta in ati ho ahung bolin apum changin atha in zan jong imu thelo sun jong I mata bo thelo an jong ne thelo tu jong don thelo win anu taw na za chon pathin hichi chapang pa cho ahin ko hichi gol hang pa cho ahin ko tan he apum changa apha chon Amazon imu thelo an ne thelo tu don thelo ba ze chon anu ko ma hen taw na ni man pin atin ahile anu in taw na aman pin hichi zaw chun ni za ham zo hin hichi gol hang pa jong chun pathi tu ka ngai sa be se ngi holim pi the kha nei hol pin atilai anu in ho bunga apasar pa ako pin hile apasar pan ho pin akon chun hichi gol hang pa so pen thana dita Jesus Christa ahun poleng pan ahin kisantan he hichi je chon hichi nia Jesus Christa ahin kisan zowa azinga pa chon hichi apha hole abal ho cho kangin ahung kem ahung dam sele tin amazon hichi ni ko chon a testimony sharing an nation he hichi ni ama na say na to subanga mi phamo pa subanga zonom sadom nia nu le pa bozing ke pa pathin hita banga ahin ko sun pathin ang sunga ding zolowin pathin na to din kana kipeten tu ne bible zila hong ka hitin azino to a testimony sharing an nation he hichi ni ko chon behin long pom pumin pathinin mi nu te tauna ta hat a praying mother is a dangerous mother ati so kagel dokin kidang ten pathen e holim pin mi long pom in in sunga dinga zile cha dinga he khadei be hi ta banga he
an ngola ki suni ma ki gimbola taw di pathin ai na holim pizing tan him aba na him ka sapang ho khat ma zong hi ama hi neu sa hi para hindu a hong ping hin apa in pathin a holding no mong lo a hi banga agu gwa pathin a hin ho wa pathin a hin ho so wa apa adinga ni somli le zan somli an ngola tauna mana pathin ko ma nangin nei ko momong a hi le kapahin nang ma ni kimuna ding tia apa in pathin amuna dinga ni som li sung an wala taw na aman na tio pathin asan pia apa zong chu banga lung ta apa kidang ta hita banga cho pathin ahin kimuna to simo asay chun atha pem pathin e holimpin bible ka beda hi zong le o ka ipakai pao Jesus Christa jegin pon ministry apa ding ko na cho ni som li le zan som li song pathin ang song pathin ja pa hi jeng wanga chu pathin ang song ki sone ma ki gimbola an ngola na taw hi jin ya pa chun ke zong to thim thailo in kalung thim ma hen pathin ni som li song an ngola taw na ma ding ai puzing tan he ahin la mi le chun ka ngap la ma jing ka ngap pon he bolo te din ti zu ke yong kalunga kanigel ahin la kum ta hong hi to ki honin kumbul si ni segi an ngola taw na Kaman zi hi ji pat dinga ka gigel zing la he pathin in kalung thim sungen hopi zingin chate adinga kazi ka pasala dinga ai lo la specific ta taw na pathin ko ma an ngola ni som li sung taw ding hi holim pizing tan he ji pha chun ken zong pathina kon hin te ti in ni som li sung an ngola taw na cho kahin pantain January tarik kharapa sain Feb tarik som ni chun pathinin boina i mam la hin NSA sain hi ji sunga pathinin e holim pi da cho ni som li an ngola ki suni ma ki gimbola ka taw sung chun ki dang ten pathinin o topic za chom som se do ding topic som thum wal som li lang e pen he na sa tan hagawa ai sunovin kazi ka ta dia ka ta na tam ta ni pathin ai san pi te de ding hi ka ta san hi tu ni ji video anave minute ho hilaya ka sapang ke ni tu sim ka sei banga cho hi chin ke man ha ta ai til khowa hi ta bang kazi ka sa adinga in sunga dinga ha ga ba hal thana dinga hi ta banga dinga taw na dinga e olympia hi le tu nin minute ho pathinin minuti hoy satan to ki do dinga satan le in sung ki ka pang jing dinga hi ga sa jing dinga ai pe do hi jin khada apo hite in sunga boina ipi itu am nazi chunga na boina na cha chunga na boina itabang ki zong le an ngola ki sunima pa kai hun hita bong hoy an ngola tawra tiro apo do the poi ati hi jin Jesus Christa jin ase akam sang ta ase hi je chun boina itabang hi zong le an ngola ki sunima ki gimbola pating ko bana taw ngi hele iti zong le pathinin nazi na sa dinga na taw na te cho atho na ko lo ding hi dunia pakai mina kan say to nom ahin he ji hin tu ni ai ji tu na ngai ho zo sin Ipijeh ke zong ni somli song an ngola taw dinga patin inspire na bol hamti so kain say tain koi tabang minu tu niya hi ji video anave in sunga boy na sa ta to azi chunga na zi chunga na tuam na cha chunga ham in sunga ipiham na to na ama hi zong le pathirin na holim pidung zujin an ngorin ki sone me gigim bolen pathin ko mataw le zon e ji zong le pathirin iboy na teo athoda e koi piro e su la pi te du he ti asa ni ding ai se do no mo din pura chu na ngai ha zo si pathin ibon sa pathe ibot ka ki pa e amen.